vojnu proti gospodi pripravljamo. I kaj od mene hoćete? Ti boš zapovednik kmetske vojske bil. Si vidjel vani one dečke? Navčiti ih treba kak se s gospodskom vojskom tukli boju. A kdo bo meni zapovedal? Mi. Verhovno večništvo. A kdo je med vami verhovni? To ti ne mrevo reći. Dok ne prisegneš. Čakaj, Mikula. Njemu moramo reći. Ja sam. Mene su verhovni imenovali. Gda si nakanil početi? Dogovorili smo se čim padne prvi sneg. To je dobre. Tak treba. Gospoda ne voli po zimi harcuvati. A kmet je zimi serdit. Noći su duge, pak ima cajte da si grunta o svom pesjem življenju. Koliko budete imeli vojakov? Cela Horvatska, Štajerska i Krajinska. Posvud su naši ljudi koji samo čakaju kokotovo pero znamen punte. I svi boju prišli? Boju. Ljudi hoćeju živjeti kak ljudi. A potlan? Da gospoda ne bo bilo? Mi hoćemo da vsi ljudi budu isti. Jednaki. Ar su takšni rođeni. Novi svet se stvarja, Gregorić. Kaj još hoćeš znati? Kak bom prisegnul?